Milletimnin en zor hazinesi, gazizlerden gaziz, ana tili. Hem şul tilin juymay saklavçılar. Fakat şular sağ, selamet, diri. Yazışı bulur için mugayın birinci şiratta bala çaptan indidir edebi muhitta koynav kirektir indi ol. Ol edebi kitaplar oku. İde Tatar matbuatı, Tatar edebiyatı bulsa, şkineder edebi eserler, hikayeler, şiirler, ekiyetler okup üsterileyken indi bala. Ol bari bir de şu edebiyatkan nişektir uvay münasebet bilen terbiyelene hem özünün de şu okugan geroylarını üstürüp nişektir şu ülkede özün tabası, özünün de edebi geroylar bilen nersedir işlep karısı, özünün obrazların tudurası ile köngülünde. Ben özüm Kozan jigiti, tomuşum bilen Kozan'dan şulay bulsa da Kiçiyeş'ten Şilmişan rayonunda, İbray Kargal avulunda üstüm. Şunda yukarı Keminke orta mektebini tamamladım. Mektepte okugan çağlarda indi şiirler yazıştıra başlagan idim. Bu zorlak sınıflarda okuganda Tatar tili hem edebiyat okutuşusu Asiyepa Şemsiddinova'nın köpmedir üsündürüleri bilen, üzerine göre yol көрсөтүүлөрү bilen de nişiktir özümni şiiriyet, jurnalistika ülkesinde tabırga tırıştım. Elbette indi evvelgi ustazım deyip aytırdım men özümün ebiyimni, o özü de yaşlı şiirler yazatırgan bolgan, anın indi tege olay yazıp bayadır basılgаны түгел, ol özü için yazgan şiirler, lakin ol mega nişiktir o көп okuydu, bilimli kişiydi şu kadar. Ebi de, babay da degende olar baba indi bunu men Taktaş şiirlerin, Lermontov şiirlerin yattan söyleytirgan idi. Olar ikisi de köpmedir derecede buna şul benim edebiyatga kilüde özlerinin yığıntıсын yasagan kişiler. Yazgan şiirlerin komilleştirip bitirge redaksiyalar için üstel bulu kirege ver. Lakin bulay şiir yazı için üstelinin bulmayan kirege yok. Çünkü şiir tilese koysa vakitte, tilese koysa urunda köngülge kile, hem şu vakitte onu tiz arada otup alıp yazıp koyu mühim. Ben mesela bugünkünde her birimiz şekillik değerliğinde kisede telefon yürütem. Ben aşılay jaylarak onun zametki degen nerseleri var betinde şu zametkilarga men indi özüm şiirlerimni koyagına buluğuma koramasdan kisemden telefonunu çıgaram da şunda yazıp koyam. Ешкіна ol avtobusta barganda bulurga mümkün, avtobus bilen iden işke barganda işten ige koytkanda elimine bu yılını avulga koytkan idim. Bunu ben Berengi bakçasında çubuk tağanda kiseden telefonunu aldım da şunda yaza başladım. Başka kiletra, özü şimdi işlitra, geri nindidir yollar başka kilgen sayın telefonunu alam da tirkep maram. Bir impulsif nerse şiir. Bu tilese koysu vakitte tilese koyşan seni getirip tutup alırga mümkün. Şu vakitte sen mümkünçilik tağıp özünün köngülde tuğan şu suretlerini, hislerini kağızga düşürüp koymasan yakeyinde koyadır. Planşetine nendidir bir elektron formatka bu koyada olsa tirkemesen bu indi birer saatten de başka nersege ihtibarın yönelgenden soň kiri iske düşmeske mümkün, bunlar untulurga mümkün. Şuşu bir ilişin bulsa da yazıp koysan, köngülge kilgen kadar ilişin. Onu soňundan Hava şuşunu korap, ilhamlanıp, üstep, yazıp, zoraytıp bitirige de bular. Her şairde mugayın bula turgandır şiirlerinin çirnavik variantına dep aytygindi. Mesela qaysydır şiirler başlangan, tamamlanmagan, olup koyulgan koyadır. Koşanda bulsa bir yazılıp biter dep. Dürüst elbette bir yaza başlagaç indi yazıp bitiresi kile yani. Şunda olup yazıp bitirse ol eybetrek, ahırdan baribirsin tilegen çabuk bulup bitmeske mümkün. Lakin koy vakitlarda şu
элек каядыр куелган шигырьләрне дә карап, укып, үзенчә кабат редакцияләп, шигырь дәрәҗәсенә китереп җибәрү мөмкин. Беренчесе аның табигый талант белән сиңа килгән булса, икенчесен инде эшләп бетерү, эшкәртеп бетерү, алсы инде шул шигърияттә һәм редактурада булган тәҗрибә күпмедер ярдәм итә камилләштереп бетерер өчен. Чөнки беренчел вариант күп очракта әле ул камил вариант дигән сүз түгел, ул шактый үзгәртелергә мөмкин соңыннан, өстәп язылырга мөмкин, юллар алыштырылырга. Образлар ниндидер бик үк ахитерлек булмаган урыннарын син аның көчлерәк образлар белән тулыландырырга мөмкинсең. Беренчесе язудан бигрәк укырга иренмәү, укыганда сайлап укый белү. Теләсә нәрсә укырга була, ләкин ниндидер үзеңнең китап укуда зәвыгыңны тудыру, зәвыгыңны булдыру һәм үзеңә фильтр куя белү. Нәрсә укырга кирәк, нәрсә сиңа файда итер иде дигән чыгып. Һәм заман сулышын тоя белү, заман сулышын тоярга өйрәнү, бүгенге көн белән яшәп, киләчәк турында уйлау һәм үткәнеңне күз аллау, карау. Кем булганбыз, кембез һәм кем булачакбыз, кая юнәләбез? Менә шул сорауларга җавап эзләү. Беренче чиратта шул мәхәббәттер инде чыннан да, мәхәббәтнең төрле формалары. Дөресрәге мәхәббәт һәм нәфрәт. Мәхәббәт һәм нәфрәтнең төрле формалары синең күңелеңә тәэсир ителеше шигырь тулының төп нигезе булып торадыр. Иң көчле хисләр шушылар инде. Минем үземнең дә беренче китапта, мәсәлән, мәхәббәт темасына язылган шигырьләр шактый күп иде. Шул вакытта инде юмор шигырьләре һәм милли, дини тематикага язылган шигырьләр дә урын алды. Казан утларында менә 60-нчы, 70-нче елларны карасак, хәтта 50-нче елларны шигърияткә дә, прозага да нигездә барыбер яшьләр килгән, шушы яшьләрне чыгарганнар. Гәрчә анда Улпат журнал буларак инде әлбәттә беренче чират өлкәннәр, шактый олы яшьтәге кешеләрнең әсәрләре басылып барган. Ләкин яшьләр, яшь булып килгәннәр прозага да, шигърияткә дә, мәсәлән, Фаил Шәфигуллин ике жанр белән дә сразу нидән үк башлап җибәргәндә үк ике жанрда да уста язып килеп кергән. Гәрчә соңыннан күбрәк шигърият түгел, прозаик буларак китсә дә, кем-кемгә ничек бирелә, шушылардан да киләдер инде ул. Мәсәлән, без бер буын бит инде Ландыш Әбүдәрова, Рөстәм Галиуллин, мин, мәсәлән, бер редакциядә эшлибез. Ландыш белән Рөстәм икесе дә прозаиклар, алар инде әдәбиятка шул прозаик буларак килделәр баштан ук. Һәм шактый яшьли килгән кешеләр, нәкъ прозаик булып. Бар, мәсәлән, безнең инде мәрхүм Зәки Зәйнуллин, ул инде гомере буе хәрби кеше булып эшләгән һәм шактый олыгайгач, инде пенсияне яшенә чыккач дип әйтик, үзенең хикәяләрен, повестьларын яза башлаган һәм шактый уңышлы гына язып, шактый гына китаплар чыгарып калдырырга өлгерде үзенең соңгы гомерен иҗатка багышлап. Рүзәл Мөхәммәтшин дә әдәбиятка әввәл шагыйрь буларак килеп керде, ләкин күпмедер шигырьләр язганнан соң ул бүген дә әлбәттә шигырьләр яза, сирәгрәк яза, без андан күбрәк язганын теләр идек, мәсәлән, күрергә теләр идек. Ул бик үзенчәлекле, кызык шагыйрьләрнең берсе. Һәр шагыйрь үзе өчен үзе бу сорауга җавап бирә торгандыр инде. Ләкин төп вазифа мөгаен ул үз чорының ел язмачысы булу дип уйлыйм мин. Аларның кайберләре күпмедер дәрәҗәдә инде кайбер башка матбугатларда да чыккан булуы ихтимал, каядыр инде шактый язып та әле Казан утларына эләгә алмаган кешеләр булуы ихтимал. Шулай ук бөтенләй өр-яңа үзебез өчен дә каядыр интернетта гына язып яткан кемнәрдер шулай ук табып бирү ниләре була. Аннан соң яшь дигәчтән дә яңа иҗат итә башлаган яки иҗат төптә моңа кадәр бик чыкмаган, инде урта буынга кергән шәхесләрне дә шулай ук яшьләр иҗаты буларак, яшьләр иҗаты түгел инде, менә яңа исем буларак тәкъдим итү очраклары бар. Чөнки язучы буларак, ул биредә яшь буларак
Lakin bigirek de şiiriyet meselesinde şunsı var indi. Şiir ol nigizde yaşlar ijatı, ol şiir yaşlar janrı. Ol min Ulpat şairlerimiz yazmayı deyip eytiyorum tügül, lakin indi ulugayıp edebiyatta kilip şiir yazı bir dürüst nerse tügül. Proza ülkesine elu kilirge bula, anda turmuş tecrübesi kirek. Nindidir bir tendensiye var. Mesela bugün günde stil yağından neşektir ilikte bulgan nerseler indi ol mektep digen bir var betinde. Mesela Yıldız Minguli'nin mektebi diye ettiğinde Liliya Kıvadıllı'nın mektebi, Louisiana Suar mektebi, yaki bu öyle yaşlarını gene etken çıratta indi. Yaşlarını okup şulardan ilhamlanıp yaza var çünkü. Anda İlmir Celilova mektebi, bugün günde şaptı kilgen eybirler de ben İlmir Celilova aşatıp yazını duyam. İligire günde Yıldız Gayas aşatıp yazırga tınışı tendensisi var ek güzetileydi. Bulay bugünkünde mine Liliya Kıvadıllı'nda aşarga tırışıp yazgan yaş şagireler de var. Bulay irat mı, hatın kız mı diyen meselede bütün kişinin de şiirin olay anlap bulmayı koy vakit. İrat şairden de bir katı hatın kısmından yazılgan şiir kilip kirige mümkün. Koy vakit girisince hatın kızdan artık her şey yazılgan şiir kilip kirige mümkün. Min mesela özümün kanalını mesela Telegram'da öyle bir yılda buldurganıma neler indi. Kontakti gibi ben de türlü sosyal çeterlerde elbette irterek başlagan edim bu işini. Bir ana şolay uygalasam da sonra köpmedir. Uyladım da kuymuş yaraktırı baştan matbuatta koyadır şu şiirlerimin basılganın kütüp şunda basılgaçkına koyarga da künükken edim. Matbuatta öyle kim koşan nişi okuyor öyle. Bugünkü devletinde tirajı da belki yazılışçıları da o kadar küp deyip etip bulmayı sosyal çeterler aşağısını küp kez vuran auditoriye bilirge mümkün. Bizim çok yazılışçıların küp bulunduğundan da beylere uçtayında. Lakin şu vakitte komersiya yağından korasan misal için senin o onda sosyal çeterge şiirini koyu ellenirse bir meskeden mümkün. Elbette indi şu sosyal çeter aşağı kurip ninde olsa kompozitör köy yazıp nindir siva faydalı bulgan teklimler bulmasa demek bunun faydası ellenirse üzültügül. Gerçi bugünkü matbuatta şolay bigirek de şiir için bilindik kalem hakkı yük derecesinde buluğa paramasından. Bu yük derecesinde bulsa da o bitel insanın bari bir kupludur derecede var. Senin sosyal çilterinde gene tügül de konkret nindidir redaktörler koragan degen söz ol şiirini bu indi çınında taşka basılgan, o tarihka kirip kalgan degen söz. Çünkü gazet jurnallar bari bir nerse etsek de o indi kimnindir blogu gana tügül de tirkelip bara turgan dokument. Benim mesela özümün icatqa en hayırxahlı jurnallarının birisi İdil jurnalı oldu. Benim özüm tile koşandır şiir kitergenligine kütüp yatmıylar eti şiir yazganını bilgeç. Yılga kim degende bir tapkır şiirlerini sırap da alaları anlasın. Şimdi benim özümden şiiri tercümeler proyekti bilen de çıkkan buldu hem şartlı kullanılıp bir köpkene Rus tilinden bulsun, türlü Türkiye halklardan bulsun şiiri tercümelerin evvel İdil jurnalında dünya gördü. Kazanıtlarında tevgi basılıp çıkkan şiirlerimden birisi, onda indi 3 mü 4 mü şiir basılgan idi. Şunun arasında birisi Kozansu'nun suyu kimigen degen şiir var idi. O şu 2005 yıllarda iken yazılgan şiir. O vakitte niktir Kozansu yarında şundan da Lenin dambusu tiplerinden şaktı sayıgıp buşap kalgan idi. Niçindir, ne sebepledir Kozansu'nu bütünleyi bilen değerlik ağızganlar idi. Buna şu yar boyunda yürüp ben indi bir şiir yazdım.
Bugün Kozanlıklarına ikinci mertebe talpılıp karabın bulgandır şiirler getirip birincisinde endi meni matırgın azatkanları. Bu şiir vizit kartçıkısı bulup bugünkü günge kadar yürüy. Koyagına barsam da men in yaratkan 5-6 şiirimni söylerge eken, şuşularning arasından birsin şunu söyleyeyim. Neçe asır yarlarına tulup, sabırgına akkan kazan su kişireyip kalgan su kimi. Şikleri tar, bik tar, yaman su. Çuyırlangan kirmen taşın yuup, tüpküline sirin singdirgen tarihimiz aşılsınga deyipmi? Kazan suunu, suva kimigen. Gençlerge evvel klasik edebiyatını okurga, bugünkü şiiriyatını küzetip barır için, hem onlar için şu edebi jurnallarını okurga, hem öz yeşteşlerin okurga gerek. Çünkü bir buğun şairler üsken vakitte onlar bir-birsinin icatını okup, analizlap, bir-birsini üsündürerler. Mene bu şu gündeşlik içinde gerek. Hem olay örnek, olay hem piskari örnekni körüge öğrenü içinde gerek.